Simele emaceleni ke sivule lapha godlo. Masithi yo iphunga le mali kuphela. Federal kunafokolo. Akunanix. Nanix. Kunebhamu nje ezithu. Ama-9 mm azi3, ama-9 mm ayi2 nesi1 esithi pumpgun engaka yenye flywheel ngeke kunamabhayari kumasabelweni nesi Air Force Sierra Villa but ayisambe secova le Air Force Sierra yewena siyahambisa ukusho shemandleni sifake isibhamu sikwamini akhona yabona sathi masibhekele isikontiri lesa ne sishona kiso ne amakarbo akhanyisa lapho kubhabhu lapho bona sekunamalight sathi masibamba la sikontiri khona manje ithuba selangena andilandela ezangishot reg ngicela ngiphume ngefestele lesigangeni ngithi ayibingenye namandla ke le pumpgun le flywheel ingaka yo ilayisha 12 laba sobise uthi ambulala vele things ama-speculating sokumakhosha nawo leyo bengifuna Joe, we leave no stone unturned. We good. Yeah. Welcome back to yet another episode of Realign with 925. You know we're doing it like we're doing it for TV, the podcast that other podcasters watch. You know the drill, man. You know what this podcast is all about. Spectrum Cheetah today go by the name Umbulawa Wagamahlangu. Mina ngimkena ngobrother ke kaslami umcheetah naye generation yethu ya before. So already you know what this podcast is all about. Uzosibekela ngodaba lakhe ukuthi actually kwenzakaleni, upbringing and all that. So brother ayo my brother. Okay. I'm good. Ngiyabonga mfethu, ngiyabonga ukuthi sithe mangitshela ngedaba le podcast. Wathi hayi akuna drive now uyathanda ukuthi ungabeka amagama athunyana uthi ukubonisa le ukuthi actually what's happening. So ngizoqela nje ukuthi brother asibekele ukuthi ukhula kanjani and up until kufika endabeni zokuthi sekayenza icrime uyafahlaka into ezinjalo. How was life before or a crime, or how was life usesesigela usesengaphansi kwesandla sabazali? Okay, athi ngicale lana ke ngizicala lena vele ngisesengcosinyana ke ngakungena isikole kuna 9 years. 9 years sure mfowethu. Ngoba isikole singena 7, why wena 9? Bekunginini leso sikhathi bongekho wena emhlabeni. Ngikhuluma ngale sikhathi mina ngingena ngasesikolweni ngithi ngangena nge 9. Alright, sure. Ngihamba ngenyawo for sure for 25 kilometers ngesikolweni. Ngiyenca isikontiri ngiyenca isporo. Ngaka leso sikhathi. Etshanini lokukhula ngibonakala. Mara ngayi esikolweni. And ngivengila hlanga blind. Yeah. La bengifunda khona ngazi khona ukwaziko ke phela. Ngalesikhathi mina ngena esikolweni benginosapho eyomncane nginosapho eyomkhulu. Nethi ngoba bengihlanga blind. Yeah. Lo sapho eyomncane zanke ngimuzwe. Zavele zasapho eyomkhulu. The next year ngakasaphi la bengimele khona ngiye kulo sapho eyomkhulu ngakasaphi. Zazathi 1 2. Vele lesi sikole besisemaplazini ke. Ngadlula ke ngayiSouth Witbank School eMayini 1986. Qala ke standard 3. Abengichocholoza nakhona ke lapho. Uza nayo vele. Bengilonga number 1, ngiphuma nje number 1. Zathi manje standard 4, ngiphazamisa yenye intombazana bathi yakamagama nenye yakaBarkipsa ngeke ngibize ngegama ke. Yebe ngiphazamisa ke number 2, standard 5 number 2. Zathi 1989 ngaphuma ngafunda kwaNdebele ke ngathi 6 ngathi 7 ngathi 8. Financial wise ke ngibhedela lapho bose ngibuye ekhaya ke vele zange ngisabuyela. Maye vele impilo yasedladleni benjanjani ke vele ke lapho ke. Zathi mazithi boma 90 kanjalo ngizama emakotas kanjalo ngihamba neSester 91. Iskila sochindile. Bese ngijindile iskila lapha bese ngasakhiphi ke vele. Yeah. Ngiphume ka standard 80 ke. Hamba neSester emakotas ngiloncenga ke vele ngoba amabhunu beyadelela ngaleso sikhathi vele ngagcina ngingasafoki ke nami. Ngabuye ngazohlala ke ekhaya ke boma 93 vula idandi lapha njena ke. Zathi boma 94 vele lokwazi ngikhiphela. Ngakhumbula back ke ngoba bese ngila elokushini. Ngakhumbula back le plaza engibuya kile ukuthi silomlungu lapho lahleli. Sengidibana nomunye umngane wami ke wale eskomplace South la bengifunda khona ke la sadibana khona. Sesila sonke ephola ke manje mfowethu phela lena Sunday lo mulungu uyaphuma vele siyajuthana. Cale lapho ke nyaka. Okay nalapho bengekho ukuthi vele ngisecrime yoganga ngithi ngifuna ukuthola ubushali. Batanise. Batanise. Yabona ke.
Asishone khona ke Sunday vele sikuthe Green aphuma ungabe singene lapha nalapho ke besingathi sofuna ibhamu of in yabo ngesezwe ukuthi kune safe of in singene lapha nazi safe vele siyasithola side singaka sizifuna ikhiya sizifuna gcineni ngivulile hayi ngithi kusho ukuthi mangilivula ngilibuyisela kanje ngezwe kunento ekhala ngilidonse futhi ngilikhiphe lonke mangithi nazi le ikhiya lapha usifake ngaphakathi angizidonse zinde zingaka leso sikhathi Chana buya nazo ngizitholile sone sefeni vele sesivule simele emaceleni ngithi bana kuzithiya simele emaceleni ke sivule lapha kodwa masithi yo iphunga le mali kuphela federal kuna fokolo akunanix kunebhamu nje ezi2 ama 9 mm azi3 ama 9 mm i2 nesi1 esithi phamgane engaka yenye flywheel kanje manje plan ke siziyeke ke kusingena amanye ama room ke siyeke linye office lapho ekabhadalela khona abasebenzi asithole 200 rand ama 10 rand cabanga sidam sakusimali lena sithathe yona le 200 rand sibe sithathe na le bhamu lezi taxes ejampasini rekuseni mina bekusekuseni around boma 9:10 kuseni vele siphume kanje sidabulapha emasimini la sivele khona sithi lenga seSouth Bank so hayikela khona basikhuphuka la ngaka amashayitafula yawazi kamashayitafula amashayitafula ngaze ohisi before ohisi ke ngalenzansi nyana ke la ungena khona maye with cons kwazi with cons consolidate masuke ekhlipoche evikelo yeah amashayitafula oh ngiyakubona phakathi naphakathi neoffice nayo le with ngicafa sidibane nale ngambi yadlula ishona le nayo siphume kanje thi asifika lana elokishini ke okay sinaleyo 200 rand nyana ke asizwise lokumnandi nyana ke Green kusasa kakhona ke iphelile ke ngithi nazi ibhamu sikhona zi2 yawe ke kufika umunye umzulu bekahlala khona la eNzansi athengisa insanga ngeke ngibize naye ngegama naye ke ngazi ke bekanukelela ngani ufuna umuntu ongamthengisela simphushele la 9 minute 1 sinike 500 rand okay sibe Green nyana for iviki nyana ngenza okunye nami lokho engangifuna ukukwenza since ngifuna imali lapha edlazini sister liyasipana sesipanini yimo bheka abantwana bojabula abasakhula nabo banibane ke yabona iphindi iphele futhi manje mfethu plan sesikhumbulani ke manje futhi Green ngebhamu ivapen ya le South Bank nale shop level la ngasendleleni la okay yena ke ngoba bekabuye ebhetali ke kunamabhayari kube kumasabelweni in kuneSierra Fort Sierra bila kodwa ayisambe secova le Fort Sierra yabona siyahambisa ngisho shemandleni sifake isibhamu esikhwameni akukhona masifika lapha sithola kuvulwa ngesitolo kuvula ikhefi akekho lo muntu nalo Fort Sierra singene kwezinye ihlahla sihlalise lapho siblomise ke mhlambe sisilinde ini ke yeah sisilinde ini lamabhaqwa kwasemayini ama hips ke ukuthi at least masingathola ihips eli1 ke litman vela lapho sihleli khona kusho ukuthi besilivela besilibona livela from a distance yabona bese sipakile vela amatshe nehlahla namadrum esothethe lapha esitolo malivela lapha sigijime sithi la endleleni sivala singene la etshanini lithama lathi malifika lapha la breaker la vula ifastela la bheka la thulisa kancane sithi mhlawumbe izohlika ngithi ibheke lapho lithama ke lingahliki limane lihlole lithi reverse jike ubuyele back sibona ukuthi sinana kusebenzeki yabona ngabo 9 ebusuku leso sikhathi sicale phansi ke siyahike ke sibuyele lokishini inhlanhla leko sithole enye 1400 vele start ithi ephola sidlule ohisi sidlula ngayo sifika lapha eNzansi ngasebridgeini kusho ukuthi yathi ingena la ithala yona yabona mayingena la ithala kose sihlike sijikele ngale muva sithi ngase stadium sidabulabheke sekhuphuka ngale seforweni sithi bodla wona la ngiba wasikhosana la usuke khona istory sikhosana kubla eBahrain wasikhosana eBahrain sesebhodli manje ya ibhara kuphi lapha ngakazefa yebo emuva kanje yebo okay ya masi nayi kungese isikome emile manje dala siyajuthana unplan vele isuka la ya isuka lapho vele yena saplane kanjalo ne lethama kantaliko saplane kanjalo ukuthi masenzani okay lapho bese si3 ngoba sathi masithopa kanje lapha ethala sathola enye out ke sathi manje na asambeni ke
bheka ke masifika lapha ke siyajuthana crane samile njana sisaplena kanje sithi mina bonke baphelele lana ke okay ngiphethe lesibhamu mina esithi ukawu imbheqeshi phethe just umese nje irambe ngaka saplena okay siyagogoda lapha crane siyabatshela ukuthi sithengisa ama-pistol nibafuna ukubona la esikhwameni sengiyabakhomba ke wena ka ama-pistol ezin like ibhamu or ama-pistol wemoto wemoto kusho ukuthi like siphethe ama-part wemoto yeah and vele saplena lokho no i-central vele uthi bengamamelanga grandi ngicovele ibhaki yase-Eskom zanke sicove ibhaki yasemine yasihlula ngithi yajika yahamba yabuyela back to nje ithola lapha ebarrel yase-Eskom ikhumbi le ikhumbi sacoca ngayo ke kusho Jona sisuka leni South Bank sihlika lapha eThala sikhuphuka ngenyawo sibhonga nayi khumbi udriver akekho isejardini iphakile isejardini sesikhombisana ngayo nayo lena singayicova ese-Eskom stand yabona ama-plan ukuthi wena uzokwenzani yabona alivele ithama ngesentro shiftele eceleni ke vele igate livuliwe ngithi ayangene sharp negarage livuliwe angene igarage sharp bangena ekawo bheka ke masingena lapha endlini ukwaza namatayari wekar singena thina le phakathi ene vele sivumelane sharp mara angakwenzi lokho singeneke ke thina nalomfowethu lo nomunye ke singena mfethu manish phethena ama-parts wamakar lana ama-pistol nana nene vele wesentra ngithi ngibone ingene kusana udathi sibone sidayi ngeke ubone lana kunyama ngene uthena mavula ngathi sikhipha ngiphusha ngaso ngena endlini phakathi yo yabona lapha ngacishe ngenza ingozi kahle into bese ngikhohliwe leyo umfazi wakho break kusho ukuthi mangena so eminyango nanga uhleli lapha makabona ukuthi hayi man khona into enzekayo lana eyasukuma vele vele usukuma uza phezukwami ngiyambona ukuthi phela uyofika lana abambe lesibhamu ngoba ikhayos ke vele leyo mara ngiloko ngironda kanje awuthi ami ngibambe lokawu ke le time ngene ngayo ekamureni phume nekey mina ngiloko ngironda le tafula elincane leli lamasofa nalo mama ufuna ukubamba lesibhamu Tolde wena imali kahle nayo into yasidlisa kahle ngoba zanke sakhona ukuthi masiphuma sivalele umnyango ngoba ngathi mangiphuma sengimpushela le sofeni ngimphusha kusho ukuthi ngazo uyilaleni sengicala itafula nginyathela ngiphuma umnyango le outside imnyango nayo kusho ukuthi mangijika vele ngikhomba ngalesibhamu abheka phansi ngiyaphuma asala zikhiyela kahle bekuyiclean job ngoba bese kwenzani lapha ke bese umphushelane nasibakhile endlini samba okay kwabheda ke ibra yakho yona iphumile na ekamereni seyiphumile nesikhi start ikhumbi leso sikhathi ngaphandle nalo sesikhoza amatayari bekalongamile zanka kwenze lokho obese ni 3 bese si3 ngithi lo samthola lapha eThala start ukuthiswa le bank sesitable lapha okay start ikhumbi phuma phuma vele ehle ngale ngase taxi bengakabi nesikontiri lapha ebridgeini nedark central sishi grand leso sikhathi down fike lapha edakeni and before sehla ngithi mina singehleli enzansi ufuna sibambe le ndlela ephumela leso reach sobamba igrebula ke bese siyaphuma la ekasi akube nophikisana lapha hayi so double up le songena eTycoon ngithi sophuma le lapha eBuffer Zone khona sobamba leso sikontiri isigubukele enyu lakho fike lapha edakeni isikhombisa phambili ayima remove yayo yabona leso sikhathi lokho mangibheka lena enzansi kulela bridge leli elingale ngaseposini ngiyabona na ikari ehla ngisho over ithi istars kusese nabo bhabu lapha phezulu ke okay ngakhulumi next ngithule ngithi mfethu asijikeni ke sobamba le yandlela kuyaphikiswana hayi izophuma lana ngijika mara egcineni iphumile yabona sibambe le ndlela sithi Tycoon yabona sathi masibhekele isikontiri lesa sishona kiso amakarbo akhanyisa lapho kubhabhu lapho bona sekunama light amaningi lapho sibuza ukuthi kwenzekani sathi masibamba la sikontiri khona amanye ayithuba eselangena leni anilandela eza ngishot baba eza ngishot reg ngithe echana mara ubona kwenzekani la emuva uthi akuna next yini kanti ngithi okay sichubekeni ke sathi masibamba le grebula lawa lama 626 lesi sikhathi basahamba ngama 626 ubani ke ngibize ngegama ke sathi basibamba le grebula sishona lena bona ngithi basabheke so basesesikontirini siyakheva thina sithi kuthi sebasibhekele so
cala lapha amashoti Twa. twa ithi mfethu ehlisa kancane lapho ayivele ehlisa bajike babheke ngapha ngakithi sebala emuva ke ya sibala emuva ke bayezwa ke manje sebakhansela ewindweni yawe khala ubra wami drive mfethu angeke uzosidlisa kanje uphethe into lapho bazodlala ngicala ngiphume ngefesteri ngithi lesigangeni ngithi hayi bengenye namandla ke leya phambi le flywheel ingaka yo ilayisha 12 yo ngicala ngithi isigangeni ngithi hayi khona babelesela ngijike ashaya kuphi leso sikhathi kusho kwaba inhlanhla ke ashaya la ewindweni ngile emuva mina ashaya la ewindweni la emuva la kusho ukuthi ngaba nenhlanhla because bangishayile labantu labo mara ngathi mase ngiphuma ngijika ngakibo ngibheka ngakibo ngashaya nje kayi2 kwagcwala idust nalesi emuva zanke sasondela bayezwa ukuthi lento ezayina masiya ngayibona ngakusasa kwakhona sengibona le police station ke sebengiphi okay lokawe kumele agazele icar amatayera Jona bengimbeke lapha phambili angithi lo wasebhedani lo mngani wami lo driver akayigeni le yagrebula lo wala elokushini tshela ukuthi hey ukhombelela Kevin njani lapha upaso lesikhathi badubula ngithi hleli phambili wangena le ngaphansi kwe dashboard wazihlalela lapho ngaphansi kwecabin wazihlalela lapho eneke lesikhathi ikhisho lapha lekhumbi ngathi yaphuka immobilizer kanjalo ukawe ihamba kanje ne ngesandla esi1 ngapha ucindezelele immobilizer kanje uma kayeka iyacima makayeke iyacima nkosalo kanjeni okay yona yaduma mara makayeke amalight ayacima usho ukuthi lapha ke ngoba bese kunje akayeke yacima ekhanyisa yake yacimisa ngathi mangicethe ukushaya legazi ubona kugcwala idust ne sengicabanga lela cave lela utisana ngathi mangenca iside yokucala ngabona ibheke esigangeni indlela nayo ishona le elibridge lana ngathi mangithi mfethu wazama ukuyibamba mara yashona ngapha kule side phansi shit kephuma yena ucala ngizidawe ibheke phezulu okay ngoba lesibhambo esinebhande ke leso sikhathi nali fastera la iduze ngikhipha inhloko kusenhanda banokuningi amangizona lingakelana ngithi mangiqinguye ngidonse mara bheka ngenzani leso sikhathi ngomdakiwe isigace kahle angibone eGriblin la kuvela khona amaphoyisa engilandele outkanti manje uyapi wena man uyakhona le kiwo ngishona khona le kibo ke okay basacimele bona mara ngishona khona labo vela khona hayi ngibamba ngidonsa the sibuya man khiphe lesibhamu iple out ngithi angiyazi eyisela buya ke nami out ngithi uphi ke awasela buya ngithi uphi wathi letha la lesibhamu asimthola sombulalo la esimfuna lapha eJapan simfuna vele bekamdubula kuba umthola esimfuna lapha simfuna siphazamiswa yini ke kusho bese bathi contact with bank vele ngapha nabo sebayeza ke yabona ke sekose senze sidle isiganga ke leso sikhathi sigangeni ebabrika lapha sibabhekile le tshanini sebe sithume ke bangamtholi uachoose lo limele ngaleso sikhathi ke asincenge siwalela lele emposhongweni lena bese sile emposhongweni lena khumbula umphoshongo wasevele khona bese silapho ke because sibuye ngenyawo ke manje asibuye sincenge ngalese okosize sofika ekhaya ayifike ekhaya ke tayi ndoda khathalekile sibhema izolo hamba yolala ngisale ke kuseni ke sesiyahlala lapha ngaphandle siyabhema belizolo amavapeni nibuye nawo sibuya nawo amavapeni kwalahleka le 1 encane yalahleka khona lapha lesikhathi kuwa lekhuni mara lenkulu ngoba ibhande belana ke iyo la ngihaka lana ke sibuya nale nkulu lencane ilahlekile ke le 1 asihle lapha ngaphandle seseyemele oyelo cha yeah so ngabe u10 asihle lapha ngaphandle vele sibheke lapha estradini vele wazanke yajika lapha khona nje uyela lena ngithe mara mfethu ebona kwenzekani lana otho labantu bazigijimela indaba zawo okay sharp ahlala hamba isikhathi sihlukane bese ebusuku hayi khona ngicela ngale time lakho hayi nakhona ngisesemnandi lokho yangibuza ukuthi hayi wona ngathi awusigrand nje ngithi ngishapho gate hayi wena ngathi awukho grand wena indaba kanti izolo bokuphi kanti ke abaningi bawuzwile ke umsindo ke lena uraraza bawuzwile ke na uyabamba mara kabambi kahle ke ufuna ukuzawami ngithi hayi mina ngina next
Kuna next get ngoba uyazi bengizokujela ke ngathi mara kumanje ngathi awukhululekanga ngithi hayi man ngisharp ke hayi shayile ke ngicele ngale futhi mangene panje ngithuswa na into encane nje ikundonyana nje naleni ene vele ngihlale ngwajwayela khona ngithi amagundwane hayi khona ngikhona ukulala lana kancane ngiyacavela kanti bayeza bokawo ngenzeni ngijump ngicela ngaphi kuMJP ngolala noMJP ngathi ngakambamba ubuthongo manje for sure kuma 30 minutes nyana laphozomisekile yeah hayi ngeze ugodlo ngaze ugodlo ke ngapha emuva ekhaya ngithi mkhugu lana bangithi ngiyahlola shubile abantu abanye phezulu kwendla abanye bagijima ngale abantwana bakhala lapha ngithi ngiyaphuma logogo angivimbi ngithi hayi khona bahlukumeza abantwana phela manje nebafuna mina ngithi ngiyaphuma lelo gogo angivimbi bathi bokushaya abantu labo hayi vele ngicine ngikhulufile ke hayi bagcine bahambile ke kuseni ngivuke ngithi respirate mana khona lena kuhlangiseke nguye ngelinye iplaza lele engakhulela ke ngifike ngihlalekile vele fonela isestere okay ngathumezela ke lapha ngata nebafika labantu batshela ukuthi ngila eplazini lana ke kanti sekhona bangibhekile ke kuba bakabantu bane ngeke ngisho ngegama khona la elokushini ke umntwana wakhe loyo ebusuku ngisalele okay bengilele ke lenye ikamera lekhazini yami isebenzisa Outbank eMine ngilelekile ngiwani isemsebenzini kusebusuku kanti izobaleka etshontshe esinye izinye zakhe yabona afika ngivusa hayi ngilale kitchen ke mva hayi mana khona 30 minutes nyana manje ngathi ngizokuthonga ngizama footstep kwa shona ngale move kwa ayabuya futhi ngithi mhlawumbe umngane wakhe umngane kalelenye iGrootman uAmusa hayi ngithi ngibaba ubuthongo ngeza ukuthi godu ngale ngizokhona iAfrikaans msilekhulunywa ngale ama vet valve yabona mangivuka ke ngithi ngoba ngilele phansi phezulu mangivuka ngibambela ngezandla so ngabona kulonyango osekitchen khanya amatoshi ngithi vele kunamabharas kanje emnyango yeah khanya amatoshi kanti manje ngisabhekela kwathi gwadla wavuleka umnyango ngake ngahlala ngathula for sure 5 minutes baloko bangibhekile ibhamu sivele ngapha amatoshi vele phezukwami ngaze ngathula ngababheka kusho ukuthi bangangithembi kahle phela bakubambe nenyito bangithembi kahle akekho ongenako wonke vele usekhoneni kusho ukuthi sivele kanje lezi zinto emakhoneni kanje hayi ngathi azange zifike nasenhloko izandla ngathi mangithi hayi babe sebala kanti manje kanti indaba esengivuswa vele sengibanjiwe kanje angazi ngapha ngiboshwe ngani kanti manje yini umbulawa ngithi yimi kanti manje nalibhune bathi swart waar is daai vuurwapen wat vuurwapen manje mina man imoni kakpraat wena qulu ngishalana ngesibhamu lona man nokekana khuluma nalomuntu akhulume nami kahle kanti wenzani makenza so ungishayelani kanti manje ngaleni ke mina ngoba naku ngitholile ke okay ngathi kekani vele bayane imendlela thula kunabafana abanye abayithuba amabhuku kube ngikhafanga ngazi bengizobenzani la ngoba bangikhahlela lana ndoda ngalicathulo lezi parabela bangikhahlela lana potris ndoda go bathulile bakhuluma next go tish enezanke bangifakela ama handcuff la bangifaka amanye wesithupheni lana yabuhlungu blind so lana iring nyana nje ngena bamba la kuphela bamba lana nyana zisa kubhlungu yo ene bawaqindezela reg phuma lemthambo lana ke ngithathe bangise ngale kule kamera bengilala kile bathole nezinye igubhe bengibhema ngazi izolo bakhutuze bavusa ukhazini wami nentombi yakhe bawumise lapha khuthuze bathi siyamazi ulala lana lona ke bangatholi next yabatshela ukuthi mina kusisekhaya bengibalekile sambeni sekhaya angithi ngifuna isibhamu ke uthola idladleni sambeni ngoninika ke hayi vele siphuma grebule ogis sifike Paul singene ekhaya yena sifike ekhaya leso sikhathi ngene konjila khona la ngishifte khona ibhala bathi labo ugubheleni kodwa labo ngubhele ibhala amani ngikhohliwe wazikhona lesibheke khona enzathu Stradens akachawuka
vele isikhathi ngihamba ngashiya khona sishone khona asifike isikokode kulelenye intwana abathi ubani nayo asikokode ivule ngishift isofa ngivula isenge ngisidonsa angiyatshela zanke ngasiphakamisa kuyaphezulu nethi ngathi mangisidonsa babona just le stairless sibayi yo asithola ngilele phansi ke lapha khahlelwa ngapha nangapha akekana bathi yakhudla nalabo bafana babhunu ugcina sithatha siphonsela lapha ngaphandle kuze namabhunu avuka ngathi kanti manje ngishayelwani ngoba nayo lento enifunako nitholile ke okay ngihambe ke ngiboshwe kanjalo ke So uthi that was your first time ufahlaka akazi uboshwe even before ngicala so manje ngimncane blind mawucala uyafahlaka how was your first time ubona idanyana ke ukuthi yazi manje vele sengiyaqwila or vele ngihambile futhi ubanjwe ne-fever pen eish amfit bengazizwa kuyini for sure ngathatha imonth ingahle bemi kwayiphela nensana phuza amanzi ngahle next ngene vele hayi ukuthi mhlambe bengathi ngiyaxoxa bengangeni next nala emqondweni akubuyi next ukuthi kahle kwenzekani inhliziyo iminyama nje ngesuka abasekhaya ngibuza ukuthi kwenzekana ngikhuluma next manje ngazi uyani sokhuluma ngelinye ilanga vele ngingazwisisi vele ngingazazi ukuthi ubani kusho ukuthi mhlambe besekuseduze ukuthi ngihlanye lapha ngazi ne ngoba ngibheme igwayi kuphela ngiphuza amanzi kudla bengangeni noma ngizama ngithi ngiyakufosta dololo west futhi ngiseselana emaseleni office udonsele mic kancane yeah west ngiseselana emaseleni office lapho bekuweske ke kwachubeka nyana ke ngasusa salini backstage leso sikhathi ngiyiwani umuntu walesini abekho abanye lo accuse wami abakamthuli angimazi nithi ngiphika icala angimazi sibangelwa yini ilo walimala lapho kusho ukuthi lesikhathi lekhumbi iguquka kanje njalo bekahleli ngaphansi kwe dashboard kanjalo yathi mayithi kancane waphuma yamphinda yamhlephula lana amphula lonke lenyawo lana uthola umelusi wenkomo lapha esigangeni nakhona ubona utshani bekanye benyakaza ngalendlela achaza ngayo lo baba khona uthe nawubona utshani bunyakaza lapho sitshela mhlambe kunekonyana kunenkomo izalele lapho mangathi uthola umuntu ulele lapho fete kuphukile akakhona ukuvula uyaza ndoda kwenze njani mina ngishayiswe yenye ikhumbi ebebaleka lana ngishayiswe yenye ikhumbi ebebaleka mangenzeni njani ndoda ke ngikusekhaya kini of ngikusemaphoyiseni ngibiza amaphoyisa ethi biza amaphoyisa la ile awuthoma ke lemlungwini ke ngimtshela ukuthi lapha kwenzekani kufuneka amaphoyisa makafika kuye ke avela achazise istory ukuthi ushayise yenye ikhumbi ebebaleka wazi ngani beyibaleka wazicaka net lapho ukuthi wazi ngani beyibaleka kusho ukuthi nabo lapho chike statement mina bangithatha edladleni ke bathi sifo simani kanjani endleleni sibadulana namaphoyisa ikhumbi yawo bangishiya khona lapho kanti kunjalo ubani nobani hayi uRasta no David Dev yeah da uRasta no David izolo mina singejikayo ngimazi lo David ngani wakhe lo wasezabelweni akantshela iqiniso uthi akantshela iqiniso hayi mina ngimazi okay mina ngoba ngikhombile ngikwaziyo ke ngenzeni ke angimazi vele next ngimconference till vele saze sagwetshwa so ithusi naye so i-process i-trial injani a trial one year 6 months i-scratch singaka why no bail kufuneka lo accuse ngapha ngiyaphika ka uyavuma ngapha mina ngazi next bona ke manje mina basinikeza nini ke ibail basinikeza ibail as this week next week final ngefana ata sister ke kusiza zobail dala nhle trayela kwaphela isicathulo kwaphela impahla bathi awungasalethe ezinye impahla ngichubeke ngalezi zalana ke kusiza ke nekuvela abanye ke kuphuma uhamba ushiya uyahamba ngaphandle wena sengichubeka ngazo ke zalaba abahambayo
ubona ukuthi vele nje uyedola wena shiya nengabe uyabuya uzozithola nohambile ngicibeka ngazo ngasalethe ezinye impahla kusiza zaphela bro cathulu zaphela singitrela ngalezi abanye fika isikhathi ke angigwebe abawusizi lodwa ke lapho angigwebe nginangabi na 19 years. Lesikhathi kusesenabuhonyonyo ke ejele. Izinja zakhona. Uthi usahamba lapho umuntu ngale green. Angakakhulumi. Nalo zilungele imvu yenkosi. Uyathusa. Thusa. Ngoba sinanga sinesifisi lesimo zokwenza njani. Ongena vele first day kweje wami ke basilalisa sonke observation salala 3 days nyana ke basobserve ke basikhipha ibhana la sesiyakhona kuborodo ke lapho yewena la sesiyakhona kuborodo ke azibiza ngebhodlela kanjani ziyabuya lapha mfethu bengisesemncane yona ngitshela ngobhodlela ya ubamba kanje umuntu ibhodlela wena manje ungazongitshela wena kwavele lenye time lapho lathi bazohlala ngawo labantu labo kusuvuke emacandeni lana otherwise nongazilweli bodlala ngawo labantu lana ubomfazi wena lana ngathi ngiyakutshela awuthathe next umuntu onganagwaye uthathe next awufuni next okay kancane ngibona musilente trial sharp ke manje futhi manje ngenze njani ke athi waza sicashe kwi26 ngathi hayi naloko ngikufuna isho ukuthi ngenze njani ukuze ngidefendele abantu angeke ubadefendele abantu mangama group enevele lesikhathi umthetho bosashayo kodwa hayi wena nohlakaniphile ne uzobona wena ukuthi ufuna ukuyakiphi igroup 26 28 big 5 uzokhetha ke njona uthi ungafuni ukuza kithi ke uzokhetha wena ke uzobona wena ukuthi uzokwenzekani ke hayi ngithulise ke ngilale ngivuke ekseni asekitchen hayi khona ana umunye vele uyavela wena suka sana umncane uphakelwa yimi na letha le plate lakho uthola le plate avele ngiphume la nini ngime lapho akuvele enye intwana ke intwana yaseWitbank akavele intwana vele beyincane nayo nakimi adaba nje labantu shala umuntu udonse uphethe ikomithe ngithi shala umuntu uzobona wena ngathi yathi mshaye ngiyakutshela mshaye ade wasibalo kubadlala ngawo ngisuke ke nomphumela nini ngilanda ngithela le phambili ngidonse la mva ngicela iplate la wena wena ibhodlela ekutshela ukuthi ungasongijwayela gas welken komisi la khona njani libukhala nemaceleni mshanga luka phambili mshanga luka phambili vele kusho ukuthi nami sengiphela unembeza kaze nithi sibahasheka abantu bavele labo baba pididi wona kwenze njani ukuthi ngithathele iplate lona basho ngiphakela yena kanti kwenzekani wena wathi uzofika nomfana nomasimba yini ngathi hayi ngidonse vele ngikhiphele ecaleni ngithathe bangisekele isel khona lapha ejardini futhi kanti yini kwenze njani ngithi nembono lo muntu wenzani esewangibuza umusi wolo ufike emalangeni in we-roof in we-robbery in ngithi yimi kanti manje davele basokudlala ngawe lawo mara manje uyahamba emakulukudu wena shaya umuntu angithi vele bangithatha sale ngiphakela ngale kulukudu ngayo hlale mina sasakhona ekseni ungayophaka ngihlale futhi iveleke le outlay yangitshela ukuthi labantu bazodlala ngawe manje uthini bonile kunjani ukhethani ngithi ngiyangena mina lana manje ngiqhubuzeni manje vele ngiye ngale section sebangazi